Arambai News Guwahati Mitilongi Pau Tabiri Singbu Yan Hanumaka Chingangbam Suzitrani na Kurumjari. Hosingasigi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirase. Assamda indigenous Muslim Singi Sel Tumgi Amadi Kunai Pibam Chakot Hanabagi Damak State Lengagna Sem Kiba Subcommittee Singi Report Ngasi CM Office Janata Bhavanda Pikalakre. Report asida Mission Control Tauba Mahai Masingi Lamda Chakotpagi Matang Haksel Women Empowerment Amadi Skill Enhancement Ki Matangda Wafam Kaya Yauri. Jadagasida Asmis Muslim Community Ki Damak Tonganwa Census Ama Lobagi Matangda Mahak Masanasu Yengsingani Haina CM Himanta Biswa Sarmana Paumishingda Pongdorake. Maragasida state asigi NRC list yahogdabasing yauna Assam gi miyoi lakh kunipan gi oina Aadhaar card pinanaba Assam lengakna Supreme Court ta interlocutory application ama file tawkhre. Gujarat ki Congress MLA amadi Dalit Luchingba Jignesh Mewani Prime Minister Narendra Modi gi mathakta chayet naba comment pirubagi damak Kokrajhar Police Station da FIR ama maki mathakta palakpadagi Assam Police na ngarang nimidang Gujarat ki Palanpur da leiba guest house tagi pharaklaba matung ngasi Kokrajhar da purakre. Adubu Paumishingda Chief Minister Himanta Biswa Sarmana Gujarat ki Congress Luchingba si Phabagi matangda hangkiba wahangsingi pakhum piraduna mangonda pau amata leite adubu aingi matungina phaba oiramgani haina yamnamak haisingna thaidoktuna pakhum pirakhi. Assam gi chauthokchaningai oiraba Japi Yempakpu ikaiba pibagi-damak ngasidi Aam Aadmi Party michai taba takhre. GMC Mikhalda Party ki pot khomba lakhibi Aap Luchingbi Atisi Marlenagi rally manung gari mamangda Asmis jati gi yamnamak ikai khumnariba Japi gi mathakta party gi symbol oriba sumjit thamjinbagi photo ama miyamda utladuna Minister Piyush Hazarika na Aapna Asmis jati gi ikai khumnaba khongoinare haina pendaba phongdorakhi. Asida sunatana CM Himanta Biswa Sarmana so Delhi dagi lakpa luchingba kharadi mafam gi maramda khangba yamnamak watle. Local luchingba singna Japi gi mathakta makhogi symbol oijarabasu sumjit thamba yade haibasi khanghangadabani haina Aap gi mathakta akanba maral kya sirakre. Hosai District Kang Association na sinduna April 3 tagi chatharakiba state level let Khoirom Tondo namadi Konjengbam Kunja Memorial Prize Money Kang Tournament ki final ngarang loishinkre. Final da Hailakandi Jaribon na point 13 amadi Hosai gi Gauranagar team na point 9 phangki. Jaribon team na maipaki bagaloina team masigi Laishram Dev na best player taki. Hailakandi winner team da Lupalising Taruk aduga first runner up Hosai team da na Lupalising Mari piki. Thasigi Taramapandagi Hona, Imphal Manung Amadi Akoiba Mapamsingda, Ayuki Pung Nipandagi, Hena, Lambigi Popam Pambising Pambayaroi, Haibagi, Lengaki, Atingba, Lake Rabasu, Masing Yamlaba, Lambigi Popam Pambisingna, Quairamban Kaitilgi Akoiba de Lariba, Lambisingda, Popam Pamnamba, Hotnarak Padagi, Police Muknakre. Ahanbada Nupi personnel Yauba team Amaga, Chinda Pongda Naramki, Adubu Tungda, Ahenba personnel sing Tomjilaktuna, Popam Pambising. Handok pataki. Nagaland ki loop ani habadi Tenyimi Public Organization TPO amadi Southern Angami People's Organization Sapogi volunteer sing Juko Valley ki manung chanalay ba Kezolsa tamna changlakpada Manipur Police na thingduna changhan khidre. Kohima gi local pauche amada phongkiba report matungina Tenyami tribe taragi manungda tribe taret habadi Pongmai Maram Rengma Chakesang, Thangal, Pochuri, Amadi, Angami, Miyoi Singh, Amadi, Sapogi, volunteer Singh na Thugai Kraba, Sapogi, rest house, Amukhana Sana Naba, Mapot Machay Shuna Yauba, Gadi Amagaloina na Ngarang Ayuk Changsilake. Adubu, Hana Mapamadu da Lairamba, Manipur Police ki team na Makoibu Tatuna, Changhan Kide, Hairi. Senapati Police ki DSP Amadi, SDPO Yauba, Manipur Police ki Jawani Yankaimuk na Tatuna, Hokiba April Taruktagi Mapamasi, CRPC ki section Taramari ki Makada, Atingba Tamlakibani, Haina, Manipur Police na Makoida, Hairaki, Hairi.
Suspension of operation su yaudaba group oina lariba Mar People's Convention Democratic HPDC gi self-style commander Alan Mar yauna kadar taruk khulai gi konana ngarang Chochampur police amadi Assam Rifles ki combined force na Saikot amadi Molwaifei area dagi phare hairi. Manipur State Cooperative Bank Limited Jiribam Branch amadi Manipur State Rural Livelihood Mission Borobekra amadi Jiribam Block na Nabard ka kusam naduna Financial Literacy Awareness cum Credit Linkage Program gi thorom ama Jiribam gi Municipal Auditorium Multi Utility Complex ta pangthokre. Ngasi gi thorom da Borobekra gi Self Help Group tarataruk yauna ima credit card vendor mangada loan yenthoki. W. Malim Nganba Chinglei, DC Jiribam, L. Angauton Singh, retired DGM, S. Indrajit Singh, SDO Amadi, S. Surjit Singh, Executive Officer, JMC Amadi, A. Thoiba, Manager, MSCV na Chief Guest, President Amadi Guest of Honor Singoina, Daisa Famki. Ngasi self-help group sing da punna senpam lupa lak tara mangaga lising kuntra yentoki. Ngasi Civil Services Day ni numidasi gamari lenana Prime Minister Narendra Modi na lebagasi gi akhanaba public servant sing da tongan walam da manamathum piduna ikai khumnaba utpagi thorom ama New Delhi da pangthokre. Makhoi gi maraktagi Manipur gi Bisnupur district ki DC L Bikram amadi maki entire team da Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration Englishingani kunda Best Performance Award pirakre. Khelo India scheme gi kuthangda sports amsung wellness ki lamda thoidok hendokna chawkhatnabagi akhanaba thabak kaya paikhatkibagi damak award asi piduna ikai khumnaba ulakhibane. Asumna L Bikram tanatana Dr. Rangitavali Waikhom dasu Bleed with Pride Maipakna implement tawbagi damak Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration Englishingani kun piduna ikai khumnaba ulakhi. Imphal East ta thagi khongkap lakpaga mari linana nupi singna thengnariba stigma sing mayuk ta lanjang kaya changsin bagi damak mana asi Dr. Rangitabali Waikhom IS ta Prime Minister na piduna ikai khumnaba ulakibane. Arunachal Pradesh ki CM Pema Khandu na East Siang District ki Sepa Town da sengdoktaba thaknanabagi amotpai isingi matang da thokliba wathokasigi matang da ahan boina ngasidi chin kangthorakre. Social activist Sol Dodumna sanglaba kilometer chaniga kunmanga khongna laglaga Itanagar da Sepa Town na mayok nariba anaiwe ising thakpagi awaba du protest tawduna mayamda khanghanki. Chief Minister Khanduna Chief Engineer PHE bu kudakta Sepa Town da chatuna ground verification taunanaba haikibaga loyana madugi report su yamna thunamak pikhalaknaba khanghankre haina paumishingta khangalaki. Ngasi Rashtriya Raksha University RRU Gandhinagar ki Vice Chancellor Oriba Professor Bimal N Patel ga video conferencing ki kuthang da phaminaduna Arunachal da Rashtriya Raksha University ki campus ama Arunachal da linkhatpagi matang da khanakre haina status gi CM Pema Khanduna tweet tawrakle. Panbayai RRU asi National Security amadi policy singi lamda lebagasi gi premier university ama oiribane. British Prime Minister Boris Johnson numinigi India khongcheta ngasi Ahmedabad ta thunglakre airport ta makpu Gujarat ki Governor Chief Minister amadi makok thongba luchingba kayana harau tayamna okhi. Panbayai ngasi athengbada New Delhi da amuk mahak parakadoribane. Uttar Pradesh ta dharmaga mari leinaba mafamsing da loudspeaker sizinabada mangjongnana ayaba logadabani haina Chief Minister Yogi Adityanath na haikre. Sizinariba loudspeaker gi makholadu mafamadugi wangmada tadaba oigadabani su hairi. Panbayai Maharashtra gi Nasik ta dharmaga mari leinaba mafamsing da loudspeaker sizinabada athingba thamkiba adugi numit humni gi matung ngasi su UP da su athingba si thamlakibani. Gujarat ki Gandhinagar da pangthokiba the Global Ayush Investment and Innovation Summit ta Prime Minister Narendra Modi na WHO gi Chief Dr. Tedros pu anouba Gujarati ming habadi Tulsi Vai thonduna ikai khumnaba utkre.
तेलंगानादा EV बैटरी पोखाइबदा चही मरफू सुरबा मियोई अमा लैखिद्रे मियोई अहुमना असोगप्पन नंख्रे अदुबु प्योर EV नदी असिगुंबा गाड़ी योनखिबगी रेकॉर्ड लैते सेकेंड हैंड सेलदगी लैरक्प्रा हाइबदु चेक तौगनी हाइरक्ले नागालैंड यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरीना हौखिबा था अनिमुगसिदा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कया मई चाकपी थौदोक थोकलिबसिगी मतांगदा थिहुंबा चथनबा लेंगाकना एक्सपर्ट कमिटी अमा सेमले अमदी करिगुंबा मरा लेरंबा थेंगनरबदी मखोयगी मतक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखतकनीसु हाइरक्ले चाइना की शांघाई शहर दा अहल सिंह दा वैक्सीन कापगी चांग नेम्ब मरमना कोविड केस वांखलकपगी चांग यामना वांगबगा लोइनना शहर असिदा सीबगी चांगसु वांखलखिगनी हाइना चाइना दा लैबा एक्सपर्ट सिंगना ngasi वार्निंग पिरखरे शांघाई दा मियोई निपान अमगसु कोविड ना मरमोइदुना लैखिदबगा लोइनना ममांगी मार्च थादगी हौजिक फावबदा अपुनबा लैखिदबगी मसिंग 15 सुख्रे साथीबा केसना चामगा 18 अदुगा यामनमक अरुबा केसना 10 सूरे हाइरी चाइनाना हौजिक यामनमक साथीबा कोविड की लाइचत मायुक नजरबसु श्रीलंकान महैरोई सिंगदी चाइनादा हलक्तुना मही तमथनबगी अयाबा पीख्रे हंजिन हंजिन कौरक्ले चाइनादा हन्ननबा महैरोई ग्रुप अनि कोलंबोदा लैरिबा चाइनीज एम्बेसीना खनगख्रे अदुबु इंडियन महैरोई सिंगददी हौजिक फावबदा चाइनाना हलक्नबगी मतम थारक्त्रिबने रशिया मदी यूक्रेन की लान चौराकना था अनिमुक सुजिलक्लबगी मतुंग यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल मनिंग तमहले हाइना रशियाना क्लेम तौरखरे एजोब सीदा रशियाना मारियोपोल बु मपुंग फाना कंट्रोल तौसिंखिबसी रशिया की लालोंगदा यामनमक चावना माई पाकपने मसिना स्टर्न यूक्रेन दा प्रो रशियन सेपरेटिस्ट सिंगना पाइसिनख्रबा टेरिटरी सिंगदा क्राइमियाबु यावहनबगी लालोंगदा यामनमक अचौबा मतेंग अमा ओइगनीसु हाइरक्ले पाकिस्तानी मिलिटरी ना होकिबा थांगज नुमित अफगानिस्तान की खोस अमदी कुनारंगम खैलमदमदा एयर अटैक तौदुना यामद्रबदा मिचम 94 हातखिबा अमदी मियोई कयामना असोगपन नंगखिबा दुगी मतांगदा चाइनाना ngasi यामनमक चेक्सिना रिएक्शन अमा पिरखरे लेबागनीना अमना अमगी पेंदबसिंग वारी सानदुना अमदी नैनादुना लोइसिनबा होटनगदबनी हाइना चाइनाना हाइरक्ले अरोइबदा ngasi की तेंतकपा मरोइबा पाव खरा हौजिक चथरिबा IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच सिंगी मथक्ता आइन काइना सेल थानबगा मरिलिना असम की नगाव डिस्ट्रिक्ट बैटिंग रैकेट अमा थुगाइख्रे रागिमसगे सुनुमित नगाव पुलिसना गैम्बलर तरुकसु फगतखि कटन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ना यूनिवर्सिटी असिगी लमलाना खोपचिनुना लैरिबसिंग खुदक्ता तकथोकनबा कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा हाइजरखरे पनबा याय एक्स ASTC एम्प्लॉई सिंगनसु यूनिवर्सिटी असिगी लम कया खोपचिनुना लैरिबने बिरला चिटफोर फुकन की मतांगदा इबा परा अमा स्कूल टेक्स्ट बुक सिंगदा यावहनबा स्टेट कया की चीफ मिनिस्टर सिंगदा असम की CM हिमंत बिस्वा शर्माना अइबा चेरो थाखरे थौबाल पुलिस कमांडो दा अटैच तौबा इंडियन रिजर्व बटालियन IRB की पुलिस पर्सनल अमा फाबगा लोइनना माकी मयुमदगी हुरालकपा गाड़ी होंडा एक्टिवा अमा अमदी अल्टो कार अनि फगत पंगमख्रे चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियोना लुचिंगबा नागालैंड की MLA खुदबु अमना नागा शांति की वारी सानबा यांगशिलहनबा अमदी लागलिबा अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे की थोरमदा मसिगी मतांगदा लाउथोकपिनबा सेंटर दा हाइजरक्ले PM नरेंद्र मोदी अमदी होम मिनिस्टर अमित शाहगसु मखोई उनख्रबने मेघालय की हानगी CM JD रिम्बाई ngasi लैखिद्रे आइजोल सिटी बस ओनर्स एसोसिएशन ना मिजोरम की अहानबा नुपी सिटी बस कंडक्टर आइजोल की लावी पुदगी बांगसांग किमीबु इकाई खुमनबा उतख्रे वैलिड ILP यावदना मिजोरम दी अवांगनोंगपोकी स्टेट सिंगदा मियोई कया अतै स्टेट सिंगदगी लाक्तुना लैसिल्ले हाइना मिजोरम की DIG अमना ngasi फोंगदोरक्ले नॉर्थ ईस्ट ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ना लुबसी अहानबा जनरल मीटिंग रंग पांगथोकलदुना मिस नॉर्थ ईस्ट ब्यूटी पेजेंट्स इंग्लिसिंगनी कुनिथोय चही असिगी सेप्टेम्बर दा कोहिमा दा पांगथोकनबगी वारेप लौख्रे ट्रेडिशनल मेडिसिन की खुदोंग चाबल लहोनबा इंडिया ना फॉरेनर सिंगी दमक अखनबा आयुष वीजा पीरगनी हाइरे
Chandigarh Licensing Authority ki report matungina gari gi number plate chahumga humbudrani pan auction laubada lupa crore ama dasmik manga phangkhre. Chandigarh gi miyo yamana maki scooty gi oina VIP number sino 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 amagi damak lupa lakh tara manga pirakhi hairi. Indiana Sri Lanka da makhatana mateng pangladuna diesel metric ton lising nipu gi consignment amagasu nauna thakre. West Indies ki cricket sanaroi Kairon Pollard na international cricket tagi potharagani lauthokre. Russia na Sarmad Intercontinental Ballistic Missile ICBM maipak na test launch tawkre. Ngasi New Zealand su COVID case wangkhalakle anobu case lising taraga chani marfudaramari phangkhre tarani pana laikide. India da su hokiba pung kunmari asida COVID ki anobu positive case lising ani phangki nipuna laikide. Nomagi positivity rate chada sino dasmik mari mapanne. Amade Ukraine gidamak Mumbai dagi supply sing lokhat nabagi ayaba Japan da India lengak na pikre. Ngasiga na di Arambai News Guwahati da Maidilon gi pau sandok chaba matang solution jaba ga loina na tabiri basing bo amkaso hanna kurumjare.